IDP singna masa masa yumda sangzarage haina thomjilakpada cycle thangal surung mapada security force singa akanba mawongda muknakre angang ama yauna miyoi mari sokpadagi laikatnakre Awang nongpok lamdamda ihan hanba oina Langol View and Research Institute Private Limited ta heart ki laina kaya laying bagi EECP treatment facility hangdokre Amadi Taramanga Suba Manipur International Polo Tournament USA na India si Chhattisgarh bu Panjal Taret Mangada Maithiba Pikre Kurumzari ISCOM Manipuri Pau Meeting Tabiri Bakwai Pumnamakpu Taramna Okjeri Hauzik Pau Sandokna Pizari Relief Camp Kayada Changza Fam Lauduna Lairiba Cycle Tangal Surung Dolai Thabi Sadu Yengkongbal Leitan Pokpi Amadi Ikaugi Kunza Singh Mayumda Changnaba Hotnabada Security Force ka akanba mawongda muknakre Angang ama yauna IDP Mari Asok Apan Nangkre Ngasi ayuk pung 9 makairom tarakpa matamda Cycle Tangal Surung Dolai Thabi Sadu Yengkongbal Leitan Pokpi Amadi Ikau Hairiba Khul Singh Asigit IDP Singna Masa Masagi Yumda Hanjilagani Haina Changsin Kiba Khongjangda Cycle Thangal Surung Yorakpa Matamda Makhoigi Lofam Singbu Kuki Singna Lau Uba Loikibagi Leiramliba Fibam Singh Ubada IDP Singhi Thamoi Kaiba Oiki Amadi Security Force Singna IDP Singh Adubu Makhatana Changbada Athingba Thamki Amadi Ahenba Security Force Yoksilakpada Loinana Imphal East Commando gi DSP gi Ahenba Wahai Wata Kaya Sizinari Haibagi Wahauda Kwisaunaraba IDP Singa Akanba Mawongda Muknaba Hotnaki Matung Tarakpada Life Round Yauna Tear Gas Sale Kaya Kaptuna IDP Sing Adubu Tankaina Bahotnaki Thagdok aduda IDP ahum security na fazin luraba matung thadoraki amadi security force ki gari kharasu IDP singna akai atoi thohan ki thagdok asida fazil luba IDP ahum adu security force na phuba chaiba kaya tawraki hairi Nakalamarom dangasigi thawdok aduda asok apan nang khabra IDP sing adu Sagolmang Community Health Center da pukhatuna laikat naringai chairakta IDP oriba nupi nipan police ki kangbu amana faduna purakpada khongjanloi singna lambi thatke taurubada police ki maikai dagi hospital da tear gas kapsilakpadagi health center aduda ana layeng liba patient kaya mipaina kre makha tarakpada thawdok asiga ikan kanadana lambi da lakpa school bus amadasu tear gas kapsilubadagi bus aduda tonglakhiba pikleba
Mahairoi-sing yumlakta chansindona lotnaki ngasi khongjang aduda saruk yakiba khoirom dhamena security force ki ka henba thawong yaningde hairaduna pendaba wafam kaya fongdorakli. Kuning adu ke hari lain masa kita madu langsung oleh lain madu kita tu mati kami hoki ama so macam madu dah nam madu aku cakap madu dah aku kelas mahal tu sini. Cuma macam madu dah aku suka lebih besar. Macam madu dah lebih besar kalau kita tu sini hendak kami itu dah state force mana ini state force ki mana itu batu MPSC ni mana itu pernah tahu dah mana aku protesters ni naik semestinya yang usi tahu dia orang sangat kerana itu tadi aku ni mana itu mana tahu sih mana orang sangat yang hendak ni betul masa amda naik madu itu excuse me hari aku ni hari bukan dah masih ay tabuk tu kita lusutat ke ay adu tahu hari kalau kan mungkin apa tadi aku ni kan ini mungkin apa tahu tu tadi orang si lalu central force amasuk state force ni tear gas rubber bullet capture tu tadi masih sekarang fikir bertanya betul atau betul untuk piu masih kita tahu adu dah yang tidak tahu soalnya pen dah hari jadi aku state commander ni protester yang adi mengumpulkan toy sehitra truk son of N nama mereka ikut hari bah Sangam edition sehari kumiri son of late CIS oken hari bah yang anissa mana yang tadi muda tanah furi agar makukta lisai nikal laga suap hospital start lagi hari bah sini si aku ini mereka ini protester sini kita penjat dah kita isagi democratic right tan dah asuk yang aku ini humiliate terbaga furi bah sini betul bisa aku ini muda kerilam kita begini aku ini sakar dah kerilam begitu kita aku ini asuk yang lama sini perjalanan terbaga lambung aku ini furi sini betul hidup si kerimaran begini hari Manipur tholiba irang asigi waroisin ama hana puraktrigai IDP singna mayum-mayumda hanjendriba makai sangai festival danatana achoba kumhai harau sing thingbiyu haina United Women Development Organization UWDO Bisnupur District ki Secretary RK Tombisanana hairi chahi ahum phazilakadauraba irang asina maram oiduna lanjenaraktuna Mangolnganbi College Relief Camp ningthokhongda changjafam lauduna leiriba IDP singa loinana Sangsin kiba wakat khongjang da mahakna wafam asi fongdokhibani RK Tombisanana makhatana haikibada kokomi amati IDP singna sangai festival pangthok tringaida IDP sing hana masa masagi mayum da hanjinduna khunda laita dringaida sangai festival tobiganu haiba tabi dabana ngasi IDP singna khongjang asi sangsilakpani hairaduna mayum makai mang tahan khraba IDP singna mahausagi punsida hanjilaktriba fauba kumhai harau thingbiyu haiki Relief camp hangi basi jeloi seba phangi bani adugumna hairi base de aikoi ngasi di pen da badagi darna kayam phamdana khotana tawjare IDP mayam sina thoklaga ningthau khongda lairi ba relief camp committee su ojaram ba aikoi sasin su mateng khara pau pang hokdragadi haidro ngasi di ikhau pongna mukta di ngasi paliba governor sidi manakong tanana ba aduga hairi ba India government gi sanari ba monopoly mayam se lepiro aikoi yaba chungam ngamoi hariba IDP mayam asibu mafam da mayum da hanjil hanba mafam pidna magi tangdu laita ba ma laitri fawdi harau kumai sangai festival da nate asoba harau kumai mayam ma tawriba mayam se amuktang governor thingbiu aduga aikoi lairiba misam praja lairiba Manipur se kanana bo hona ge haraga di Manipur praja sing ngang baso khara tapiu haiba paujen se ngasi pijeri Manipur amadi awang nongpot state singi manungda ahanba oina Langol View Hospital and Research Institute Private Limited ta EECP treatment facility hongdoki bagaloina na ngasidagi hauna sizinaba hokre EECP gi khutlai asigi matengna heart ki aruba laina kaya yamna laina amadi sel changdana layingba ngamlagani heart attack torokpa matamda khutlai asigi matengna anabagi masada vibration piduna layingba ngamni hairi Anauba treatment hongdokpagi thauram aduda saruk yakiba Dr. KSH Kalana wafam kaya fongdokhi
अदो असाई हार्ट की अनाबद नतन मेसिन से खुदों चाब पीरी बचे कोक स्ट्रोक तो वा लिवर की अनाबा किडनी की अनाबा अमदी डायबिटीज लेबल म्योसिंदा उनसादा लेबल लेनासिंग कयाममदसु मेसिन से लायेंबदा चावना कानब पीरीबो अदुना इंडिया की मफम खुनिमक्ता अयामबदा लोइन लेगरे मेसिन जे अदो अखोइगी मरुओइना दिल्ली यूपी अदुगी अखोइगी मध्य प्रदेश नथिंग मफम सिंग याम लेगरे अखोइगी नॉर्थ ईस्ट स्टेट तरी अइनि सुम खंजबदा अखोइ मणिपुर तौरिसिन अहाम बराइन खंजे अदुना मसी प्रजा मयामदा पैसा यामना पुथोगा लायेंबदा वादब म्योसिंगदो मदुगी दमक्ता मेसिन से खुदों चाब पीरिमनेबो तसेंगना अखोइना पैसा पाइबिसने एनजीओ तौगेबा म तौग हार्ट केयर तौबदो खुलाम पैसा याम चंगबसिंग तौबुंगा मम्मीगी तौगी अमोगदो म्योसिंगदो लायरबा पैसा याम थुक्सदबा हार्टी नारबा अदुबा म्योसिंगता मेसिन से कानाबदो याम पिजरी अदुना अखोइ मणिपुर लेबल दी ओइ खुदिमंगना हार्ट केयर नाबा लायरगदी मफम से लाक्तुना लायेंबियो हाइना अइना मयाम मफमदा अना हाइजरी Regional Institute of Medical Sciences RIMS की Department of Pediatrics and Preventive Dentistry Dental College na India Society of Pedontics and Preventive Dentistry ISPPD की निफु तरुक सुबह National Conference 2025 ता फिदमनिंगाई ओइरबा मना अनि लौरक्तुना RIMS खक्ता नतना मणिपुर की माई पुरखरे था असिगी तांग कुंदगी कुनिथोय फाउबा ओडिशा की Bhubaneswar da Chathakiba Conference Aduda RIMS ki Department of Pediatric and Preventive Dentistry Dental College Asina ISPPD World Oral Health Day Celebration Contest 2025 ta Ani Subamana Amadi ISPPD Nanhi Muskan Project 2025 ta Ahanba Mana Funky United National Liberation Front UNLF Manipur Safong Lakhibagi Humfumathoi Suba Mapop Kumon Thauram Party ki Central Headquarter Manipur People's Army MPA ki General Headquarter MPA ki Battalion Singh Manipur ki Manung Amasung Mapan ki Laibakta Laiba Party ki Unit Singh da Miyam ga Loinana Mai Pak na Pangthokre Haina Aina Thinkraba Lalholop Koiring na luchingba UNLF ki Central Committee ki Secretary of Publicity M Sakhen na thokpa cherol amada fongdorakli cherol asina makha taraduna humpu mathoi suba mapo kumo numit asigi mapung oiba thauram party ki Central Headquarters ta party ki Chairman NC Koireng officiating General Secretary M Iboyaima amasung Secretary of Health and Family Welfare O Chingkhai Nganbi President Member Oiduna Pangthoki Thauram Asida Secretary of Agriculture and Environment Y Abo Secretary of Organization KSS Henba Secretary of Finance M Munand Military Affairs Committee ki Member K Puyaning CC Member amasung MPA ki Vice Chief of Army Staff L Kongnang Thaba Loinana Tongan ba Department Singi Senior Officer Singh Staff Officer Singh Party Kader Singh Lanmi ki Officer Singh NCO Singh Amadi Laloi Singh na punna sarukiyaki ngasi UNLF ki khumfumatoi suba mapo kumo numit asigi thauram ki maru oiba saktam di ningtam lalhauda thawai na ponthapi khraba athauba singda ikai khumnaba utuna minute ani tumina lepa party ki firal chingkhatuna Kader amadi Lanmi Singna party ki firal da salute tawduna ikai khumnaba utpa leibak miyam na ningtam lalhauda thawai kathokraba athauba singi mafamda laikatpa party Central Committee na puthokpa chahi gi cherol pathokpa amadi party gi luchingba singna numit asida mari lainaba warol pibana oikhi ngasi gi numit asida party asibu lingkhat piramba amadi lamjing lamtak piramba laikhidraba luchingba singna pamjaramba imalaibak Manipurbu amuk hana ningtam hannabagi haiba pandam adu fangnanaba khongfam amata handoktana India gi loilam lainga ki mayokta ninghanaba leitana lantheng minanaba haina nahongna na wasak minakhi loinana UNLF
लिंखत्खिबगी 64 सुबा मपोक कुमो नुमित असिगी थोइदोक हेंदोकपा सक्तमदी इंडिया की लोइलम लेंगाक असिबु यानिंगदबा अमदी पेंद्रबा मियामना थौरम असिदा हेना चावना सरु याखिबा असिनी UNLF की 64 सुबा मपोक कुमो थौरम असी पांगथोकनबा होटनबदा तोंगान मखलगी मतेंग पिबिरखिबा इरेचा सिंगबु UNLF ना थागतपा फोंदोकचरी लेबाक मियामना पांगबिखिबा मतेंग अदुना ngasi फाउबा UNLF ना निंगतम लालहौ माई पाकना मांगलोमदा चंगसिनबा ngamjari हाइरी इंग कुमजा लिसिंग अमगा चमापनगा तरामरीगी डिसेंबर 15 अहानबा ओइना सैरिंग सैदिन नखिबा नुमित असिबु खोरिलोय सिंगी फिदुफम हाइना मिंगथोंदुना मरी सुबा इंटरनेशनल राइटर्स मीट की थौरम पांगथोकपगा लोइनाना अयिबा सिंगदा मना यंथोकदौरी लाकलिबा डिसेंबर की तांग 15 सिंगजमई वाइखोम लेकाइदा लेबा वाइखोम लेकाइ एथलेटिक क्लब ग्राउंड पांगथोकदबा थौरम असिदा खोरिरोलगी खोइजिलोय सिंगना चैंगाक ओइदुना मैहौरोलबु मालेमदा सक ताकपदा लौरिबा थौदांगबु अपुनबा खोरिरोलगी मालेमगी लुपना इकाई खुमनाबा उटकनी हाइरी चाही असिगी ओइना मना फंगलगदबा असिदी अदुदी डॉक्टर खेत्रिमयुम सुबदनी डॉक्टर लोंगजम शरद चंद्र सगोलसे मोहिंद्र सिंह अमदी हुइड्रोम ओथलोनी हाइरिबा मना सिंह असिदा सेल ओइना लुपा लिसिंग मंगा सोल अमदी साइटेशन याउरी Power Department Government of Superintendent Engineer Mohammad Riyazuddin Khan की खुथांग मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग हौरेबी मखा लेकाइदा क्रिकेट पिच अमा सेमगत सागतपा लोइरदुना ngarang संगाखिबा गलोइनना मियामदा खुसिनखरे हाइरिबा संगाबगी थौरम अदुदा पावर डिपार्टमेंट मणिपुर की मोहम्मद रियाजुद्दीन खान ना अथोइबा मिथुंग SMC वार्ड नंबर 10 की काउंसिलर मोहम्मद बसीर अहमद लर्नर्स क्लब की प्रेसिडेंट वाई जुमा खान PYC की प्रेसिडेंट सु ओइबदा नतना सिटीजन्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी मोहम्मद वजीरुद्दीन स्टूडेंट एक्टिविस्ट युमखाइबम अस्कर अमदी कमरवाली मस्जिद की इमाम रियाजुद्दीन अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेनना पावर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की मोहम्मद रियाजुद्दीन खान हाइखिबदा लिलोंग केंद्र की मनुंग चन्ना लेबा हौरेबी मखा लेकाई खोंजिल हाइरगा खंगनाबा मफम असिगी नहा कयाना क्रिकेट पिच अमा सेंबिनाबा हाइरकपदगी लेकाई असिगी ओइना क्रिकेट पिच अमा यामना वाना सेमगलखिबनी हाइबा वाफम सिंह फोंगदोखी ngasi November ki tang 2025 sida lilong kendra ki manung dalaiba haurei bi makhale kai konjina haiba mafam sida cricket pitch ama laikai sida lairiba youth sing sina request ama torpa makhoi ki vision ama gi makhada hairakpa aduda aikhoi gi team na yamna fazana construct tawraga miyam da ama dilamdam sigi youth sing ki kana naba makhoi ki future gi damakta kathok jabane masidaida ikhoi gi lairiba lilong kendra da lairiba naharun khuding maksina मफम सिदा प्रैक्टिस तौबिरगा यामद्रबदा इखोगी मणिपुर तगी नतना इंडिया की मफम दा सरुक अमा कनबंगमलबा लिलोंग केंद्रदगी सानरोय कयाम लेरी मखोगी ट्रेनिंग तौफम लेतबा पिच लेतबा अदुगुमबगी अहोबसिंग अदुमदी फना यामना अचौब सरुक अमा मेंशन बंगमलबरा हाइना खंजै आइना मसैरिबि युथ खुदिंग मक्से मसा मसागी पोटेंशियल अदुकिमति वांगना लै मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन ने सिंधुना चटलिबा था असिकी कुनिथोइदगी हौरगा इम्फाल की मपाल कांगजेबुंग पोलो ग्राउंड हाइदुना खंगनरिबा सानाबुंगदा USA अमदी कोलंबिया याउरगा इंडिया टीम IPA छत्तीसगढ़ अमदी इंडिया मणिपुर याउना पुना टीम मंगाना सरुक यादुना चथरकलिबा 15 सुबा मणिपुर इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट ngasi sanakhiba match USA na India si Chhattisgarh bu panjal 8-5 maithiba piki atopa match ta India A IPA bu panjal 13-3 India B Manipur na maithiba pikre match asi mai pakhanbada ahanba oina international polo player ama oiriba bonbona panjal mari chanki ahanba player oina saruk yariba S Saulina panjal ani chanba ngamki ISCOM ga unaduna international thakta saruk yaba ngamba sanaroi S Saulin ga unaduna wari sanakhibada haukiba ahanba match India Chhattisgarh da sanabada panjal ama chanba ngamki adubu ngasi ahum suba
Jokerda Sanaba Yaukiba Panjal Ani Sanaba Hotnabada Chanba Ngamkide Adubu Anisi match Asigi Mari Suba Panjalda Panjal Ani Chanba Ngamkibana Mamangi Jokerda Soiba Adu Semdokpa Ngamki Hairaduna Lakliba Tang Kuntarukta Colombiaga Sanagadaba match Asida Aibu Pokpa team Aduda Saruk Yaragasu Thawai Yauna Manipurgi Maipak Naba Sanaragani Haina Fongdoraki Kalle kamai chandrino kaino yadrije kaigino saito na khanjai adi sidi sawon du sacha change tawi ado ai sawon sina yadrira natraga aina kai soibagino ai dum khanjai ado kitang adi adbai free fire ko tamne sada adi ahanba anirak suba sanamni ngasiga play je ata second match oiraga jo adi yade manade hana sumana state sanak paga national international sanabajiga khara dikhena ba male aduna kitang isada thagatpa kitang yawe aduna ju oibra khandi khanjai adumana di khalli wa khanjida sai soi ba mayam do ai jo makeup tawba ngamna ba honaraga try tawbani ado daw haidi aigi laiba phaba haigadra adadi amuk soidana amuk chanma ngamjar haidi yawe habada haidi nungai ba hawe kaino haraga sanada leibo di sanabana di nungai dana ko aduda competition oina lae ado yawbogi nungai badana father and son gi banungi wari ni ado hajiksina competition oina di lae aduna haidi sanaba matamda adudi yengaro adum kaba poba leitana adum isagi adum angam thakta honaraga sananani Golden Pillar Club GPC na Sinduna Uchiwa Mamang Laikai da Leiba Ibudo Pakhangba Sports Complex ta Tha Asida Asigi Haukiba Tang Nipandagi Hauraga Team Kunmathoi na Saruk Yaduna Chatharakpa Ani Suba State Level Advocate Sagolsem Jiten Maite Memorial Village Men's 5A Side Open Football Tournament ki ngasi Ani Suba Aroiba Semi Final Match ta TAMOFC Wangoina TUWA Tenthabu Goal Taruk Amada Maitiba Pikre TAMOFC gi TH Rohitna Goal Ahum TH Thomasna Goal Ama Aduga K Risikantana Goal Ama Chanki Lakliba Tangkun Mapanda TOMOFC Wangoiga Sanjenbam FC ga final match sanaragani Haujik maruweba pau amukahana pizari IDP Singna Masa Masagi Yumda Changjarage Haina Thomjel Lakpada Cycle Thangal Surung Mapada Security Force Singa Akanba Mawongda Muknakre Angang Ama Yauna Mihoi Mari Sokpadagi Laikat Nakre Awang Nongpok Lamdamda Ihan Hanba Oina Langol View and Research Institute Private Limited ta Heart Ki Laina Kayat Laying Naba EECP Treatment Facility Hangdokre Amadi Taramanga Suba Manipur International Polo Tournament USA na India si Chhattisgarh Panjil Taret Mangada Maithiba Pikre Pungza si Fawbagi Pizaba ISCOM gi Manipuri Pau Matang Asilosinzari Amukahana Kurumzari